Hello bai rok norok bahai tongbai kaham no tongbai yo khakhayo kaham no tongbai na hanai nong bagai ang tin tui ka technical mobile apps o jaga o tini ang nong phunuknai katal kaisa apps aboni sikang aine di norok ang setting setalnai phunukmani ang version tam tong ebo device norok naine di kaham kai software information Android version 0601 mongkai Android version 6 nong mobile jodi lollipop phunungkha marshmallow phunungkha ba nogat version phunung tongkha nok tau latest software jodi update khainai ke baki khainai amon bai kuno launcher to norok kabang no use khaina launcher naina amo launcher ya naina de abon play store thani search khadi UI nogat version nong android nong jodi marshmallow hongke nong nogat khaimano ba latest version tongo oreo bo tongo amo ongkha kuno abuya kuno launcher ya okay Oreo UI Android beta nong phunugan mo iko mo 7 nong jodi 6 ke 7 install khaina de mono 7 ni bagi ke 8 phajak tongo nong na tawang an 6 no bagi ke 7 khai phunugan om kono launcher ya naine de kam kai kisan na chingai friend tabung no download dungnai installing tongo kisa somoina har tongo তারপর ওপেন খাই দি hello রে ওপেন খাবার পরে বনো স্টার্ট খাই দি মোবাইল কোনো রিবোট ডক খাইনে নাই আমি থাকা তাবো ম কতাল ভার্সন আনি আগে তাম তমনি marshmallow tongmani 6.01 tabu nong nang phunugane mom busukngkha system hamne system update about phone iko norok nukhana tabo normal kono mo ta kusung khani eko version Android 8 Oreo katal version Oreo UI beta eko normal kono mo nong lang sa chung pula on phunujak je an mo 6 ta kusung nu tong norok eko kaham kene ni di 8 eko 8 ei omo haike sung kuno mobile reboot khayoi no sini mobile no sung software update khaimano jodi software update version khanen bagai jodi nongro version releasing yanke oma ke khai kaham ko choli tongmano omon bagai play store thangi search khaidi je baba ang nongno saka nor nukhana bele na hambai ane o video na bagai nor next video jodi tew kaham na mo jungkai ana channel no subscribe khai bell icon no sindi next video norok kaham no manai tinin bagai asungno hambai